Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza udahwema kubana na radio televiziyo Nuru ya Mashariki hamwe n'umuco wacu TV. Turi ku itariki ya 11 z'ukwa 10 2024 tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda. Ningiye umushakamba kuri mikoro ya mbere, kuri mikoro ya kabiri se ntama mwiriwe mute. Mwiriwe neza umushakamba. Yego na mahoro. Mwabonye imvura? Imvura y'uyu munsi yabaye ya hose mu gihugu. Haranakonje rero. Cyane cyane. Ariko uzi umuntu ari umuntu babatije ngo azabatsinda Kagame, uriya muntu uramuzi? Uriya ni icyamamare, nta muntu utamuzi, umenya n'abana bavuka muri iyi minsi bavuka bamuzi. Ubonye ko ingororano iza ishakiye? Nta ukorera u Rwanda ngo asaze nabi. Bamuhaye inzu rwose. Ongeraho y'umutamenwa. Perezida yamuhaye inzu pe irimo byose. Y'igitangazo. Cyane. Ifite n'igipangu. Ifite n'igipangu cyiza, navuga ngo ni inzu ni inzu igezweho, ni inzu y'umusirimu, ni inzu nziza, ni inzu nyine ni ingororano y'igihugu. Ni ingororano y'igihugu, bibera isomo abandi ko gukorera igihugu atari rwose atari igihombo. Si we wenyine, n'abandi bagiye bakora ibikwiye, bagiye bahabwa ingororano nka bari. Ari nk'umukecuru nzi nigeze muha ikiganiro, nubwo atari njyewe ariko n'umunyamakuru wacu umuco wacu TV. Umukecuru rwose wo mu cyaro muri Nyabihukure 2010 bamwubakiye nawe inzu y'amatafari ahiye nziza rwose n'igipangu, iyo mu cyaro higiyo ngiyo mu bice bya Jomba. Yego. Yitwa Kabanyana, ajya avuga imivugo. Uhita ubona ko ahantu hose igihe ukoreye igihugu kirakwitura. Rwose amatunda barahari pe. Ariko twihanganishe n'umuryango wa retired Colonel Dr Karemera. Yego, Karemera yitabye Imana. Ya musaza yarakoze, yakoreye igihugu. Yakoze byinshi bikwiye kandi by'ingenzi. Wenda abatamuzi, yabaye minisitiri w'uburezi, niwe wavuraga abasirikare ba RPA inkotanyi ku rugamba. Yabaye senateri. Yabaye senateri. Yabaye ambasaderi. Abana ambasaderi koko. Nani bimuhe uruhuko ridashira. Ku isi ni byiza n'ibibi birajyanirana. Rwose. Reka twinjire rero mu makuru, dushimira abadukurikiye, tubagezaho amakuru twabateguriye uyu munsi. Yego. Ingingo z'amakuru dufite, turarebera hamwe imirwano irimo kubera muri Masisi, yabereye ahitwa Igahira cyane cyane ko ni imirwano yari iremereye cyane. Naganire gushakamba, haratutumba umwuka w'intambara ikomeye mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru. Iyo urebye imyiteguro ihari bwana Mushakamba, ntibyoroshye, umuriro urenda kwaka bikomeye. Noneho turaza kureba bombori irimo ivugwa muri FDLR. Tunaganire kuri bariyeri zitagira ingano muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza kureba n'ikibazo cya M23 mu mboni z'umunyapolitike Moise Katumbi. Yavuze uyu munsi, yavuganye n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Yego, yashize ukuri hanze. Reka rero tudatinze tunyarukira Igahira. Igahira ni muri teritwari ya Masisi, ariko ni ibice biri inyuma ya za Kibarizo, za Busumba. Usa n'uwerekeza ku ruhande rureba Masisi teritwari. Yego. Ariko noneho utarambuka uriya mugezi wa Rushoga. Ngira ngo iyo umuntu avuze hafi ya Masisi teritwari, umuntu ahita yumva ko ari hafi ya hari umwanzi. Oya, ntabwo ari hafi ya Masisi teritwari, harimo urugendo. Yego. Harimo intera, ariko iyo uvuye za Busumba usa n'ugaruka ku ruhande rureba Masisi teritwari, nibwo ugera ahitwa Igahira. Busumba kwa Bahati? Busumba kwa Bahati na General Gaceri.
hagaruka nk'igicanga ahandi hakaba nk'inyuma yaho hareba imazi. yego. Ubwo Gahira rero iri ku murongo umwe n'ahitwa Tambi ukaza ugafata za Kibugu ugafata Muheto ukazamuka Nyakariba n'Inyamitabo. Iri ku murongo umwe, ni inzira imwe igenda yerekeza mu bice bigana Ibibwe, ibice bigana ahitwa za Rwankeri, ibice bigana ahitwa n'ibyo bice byerekeza Ibibwe. Yego. Rero hariya haba FDLR nyinshi cyane kuko ni ahantu hera, ni ahantu haba ubutunzi, ni ahantu haba ibiryo. Hariya rero barahageze baradamarara, ntabwo bajya bahava, bahora bahihambira bahizirikaho. FDLR nyinshi, habayo na mayimayi nyinshi. Guhera ejo rero bakaba barateye batera ibirindiro bya Gahira. Ni ahantu hatumburutse cyane, wenda ku bantu bahabaye barahazi neza, ariko ni ahantu hatumburutse, umusozi uri hejuru cyane ku buryo navuganye n'umuntu w'itambi ambwira ko M23 AFC ihafite ibirindiro ku musozi hejuru hose, aho iba yitegeye ibice byose, byaba ibigaruka hino Masisi, byaba ibireba inyuma hariya za Busumba, hose ibiyitegeye ihareba. Ubwo rero bateye ibirindiro byayo kuva ejo, barakubitwa. Ejo barakubiswe, barwanye nk'igihe cy'amasaha hagati ya 2 na 3, bongera gutera uyu munsi, barwanye. Bwana Mushakamba ngira ngo iyo mirwano wakurikiye iyo ntambara, watubwira ikiriho ariko ngo nuko bakubiswe bambukijwe umugezi wa Rushoga, kandi hariya niho bashaka kumenera ngo bagere muri iki gice cyo hakuno ya Rushoga, cyane ko ibice byinshi bahirukanwe. Uretse wenda ku gace ka Muheto niho bari basigaye hake hatoya naho, ariko naho bahaza iyo babonye M23 yasubiye. Shakamba rero imirwano y'Igahira wayumvise ute? Bwana Sentami, imirwano ya Gahira abantu wenda niba bibaza impamvu bumva ikomeza kuba uyu munsi n'ejo, nk'uko wari ubisobanuye, n'ibice birimo ibiryo, ni inzara. Aho FDLR na CMC Nyatura bari handi ni amashyamba agana za Warikare, hagoye kuba ubuzima bwabo buragoye. Rero baracyagerageza gupfunda imitwe ngo barebe ko bagaruka kuba ahantu hari ubuzima, ariko bagasanga intare za Sarambwe zirahari zikabacanaho umuriro. Niyo mpamvu turumva imirwano uyu munsi, ejo tukayumva, n'ejo bundi tugakomeza tukayumva kubw'iyo mpamvu. Ariko uko byagenda kose intare za Sarambwe nyine basanga ziri maso, kandi zaje zije, ntabwo ziteze kunengeka habe na gato, kuko zinzi umwanzi zihanganye nawe. Rero bateye nk'ibisanzwe, mu 23 basangira maso, irabakubita, baragerageza barakubitwa. Nubwo tutarabona imibare y'abaguye muri iyo mirwano, ariko abenshi naba FDLR ndetse n'izi CMC Nyatura. FRDC zisa nkaho zibira bice FRDC zabyikuyemo kuko zizi neza ko zitahashobora. Abakomeje kwihambira nizi Wazarendo. Bwana Sentama. Yego, nibyo koko bakubiswe. Ikivugwa nuko bambukijwe umugezi wa Rushoga. Bwana Mushakamba kuzagaruka muri biriya bice bizababera ingorane, kuko iyo wambutse Rushoga ukajya hakurya ugera ahitwa za Ruhinzi, ugera za Miyanja, ugera hariyo za Gahanga, za Busihe, za Busakirwa n'ibindi gutyo. Ibyo bice ni ibice nabyo birera, yego, ariko ntabwo ari ibice byiza nka cyane cyane nka ziriya za Gahira. Ngira ngo muri iki gihe cy'imvura, yego, kubambutsa umugezi ni ukubagirira nabi, kuko biragoye kuzambuka umugezi bagaruka, kuko hari igihe bahura n'umugezi nawo warakaye ukabatembana cyane. Uriya mugezi ni umugezi munini, noneho kuba nta imihanda iwambuka ni mike, ahari ibiraro biwambuka ni hake.
ko ni ahantu navuga ko ari ishyamba ry'urubingo, ishyamba ni ibintu by'ibihuru, ntabwo ni za nzira z'abanyamaguru. naho ugeze ushobora gusanga hari ikiraro cy'igiti kimwe ku mugezi munini, ibibazo umugezi ungana n'izi za Nyabarongo gushyiraho igiti kimwe ntabwo biba byoroshye. ndetse n'iyo bigeze pfo umanutse pfo ugana za Butsindo, hari aho bashyiraho n'imigozi, kikaba ikiraro cy'imigozi bwana Mushakamba. yego, hariya rero ntabwo byoroshye kugira ngo bazagaruke hakuno, kugira ngo kubera niko gutsindwa kwabo muri kariya gace. ababa basigaye hariya rero ni agace gato basigaranye ku muheto hino, ariko nabo bakubitwa buri munsi kuko M23 AFC iri hariya ahitwa za Karongi, za Rucyo, n'ibyo bice rero naho ibakubita buri munsi. arega ntibashake bazemere ko badashoboye, kuko rwose bararwana y'intamira aya ndanze. bwana se ntama, ariko intambara iratutumba, nubwo bimeze gutyo haratutumba indi ntambara akarundura dukurikije uko ikirere kimeze. hari igihe umuntu avuga ati dukurikije turebye mu cyoko imvura iraza kugwa iraba ari karundura, ariko tunarebye mu cyoko cya FDLR cya FARDC turabona ko bari kwitegura bikomeye. yego, barimo kwitegura, barimo kurunda intwaro n'abasirikare. ngira ngo kare wahoze unyereka aho bamaze kwirunda Sake, harimo n'abazungu, harimo ibimodoka by'intambara n'imbunda ziremereye, abacancuro benshi. mu by'ukuri urabona ko hariya biteguye kurwana byanze bikunze. hariya hari intambara, noneho tutanavuze no mu gice cyo hakurya za Minova, Bweramana, hariya naho ntabwo byoroshye mu by'ukuri, barahirunda cyane cyane ko hari n'inkuru nabonye ko n'abarundi barimo bongera ingabo, birumvikana, haba muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru. kare nahoze mvugana n'umuturage wo muri Karenga. urahazi? Karenga muri Karehe? Karenga ntabwo ari Karehe bwana Mushaka. Karenga hano haruguru se ya Sake? Karenga buriya ni hariya hirya ya Sake, ariko hegamiye Ikirunga. Hirya ya Sake, ngira ngo ni no mu nzira zigana za Kirorerwa. inzira ya Kirorerwa usa n'uyitaje gake ugana iburyo. yego. noneho aho niho Karenga. ntabwo nganira n'umuturage waho amubwira ati hano wagira ngo yabimbwiye mu Gifaransa ngo wagira ngo turi muri Champ de Tir. Champ de Tir ni nk'ikibuga barasiraho bitorezaho. yego. ati turaryama hano tugasinzira, ariko tuba twumva amabombe yacu bituragurika. bimbwira ati tuba twumva bituragurika. ku bahazi yambwiraga ati ndi hano hafi y'ahitwa kwa Munyaruguru. rero ni hariya, ariko rwose yandahiye. turaryama ariko ukumva hirya yawe inkuba zirakubita. ibi rero bigaragaza ko hari ikirere cy'intambara pe, hari umwuka w'intambara ukomeye bwana Mushakamba. ngira ngo uko FARDC yakitegura kose izahora ari FARDC cyangwa bazahora ari Katanyama, kuko kare nahoze ndeba ko James Kabarebe General retired yashyize nuza Joseph Kabila mu gisirikare. ubundi ngo abacancuro b'abazungu bari kugana za Kisangani babarasaho n'indege n'iki, abandi babahata umuriro barashwiragira. ko bakubiswe muri 1996 icyo gihe niko ejo bundi M23 yongera abahondagura, n'ubu ni nako izongera ikabahondagura, kuko niba byaragezaho Rumeniya itangaza itabasirikare bacu babari abavetera bacu barimo bashirira muri Kongo, byitwa ngo bari abarimu, barimo bakubitika, barimo baburirwa irengero, birumvikana bari gukubitwa n'abo baje kurwanya.
rero kubona bitegura barabigaragaza ku mafoto ngo bashimishe abanyekongo babashyigikiye mu mafuti yabo, ariko intambara nigira ikibazo nuko batajya banifotora bari guhunga cyangwa bya birindiro babitaye ngo tubibone, ariko intambara rwose nivuga ziriya mbunda ziriya modoka z'imitamenwa nizo bazahungamo bazikubita ikiboko. Gusa kwitegura kwabo no kongera gutegura intambara bundi bushya no kwifuza gusubira mu ntambara ni ugushyira akaga Goma, ni ugushyira mu kaga Goma, ni ugushyira mu kaga kari akadomo babazengurukijemo bababumbiyemo, kuko abari hirya yabo barusha imbaraga, barazibarushije bari Karame. Ntabwo uciye mu ryo uvuga gutsindwa ufite imbunda nka ziriya twabonye n'ibimodoka buriya byo bivuze iki? Nabyo wenda uze gukomereza aho wari ugeze, ariko nyuma yaho uze kutubwira byo byaba bisobanuye. Oya, birajyanirana kuko Wiringoma niwe wabasubije neza ati ntabwo harwana imbunda zikomeye. Mu byo turi buze kuvuga nuza uriya Moise Katumbi yavuze ati ntabwo ingengo y'imari ihambaye ari irwana, cyane ko inahabwa abanyamahanga. Nta munyamahanga waje gupfira hariya, yaje gushaka amafaranga. Kuri w'umunyamahanga yakanabwiye M23 ati ndarasa mu kirere namwe murase mu kirere, intambara itinde bakomeze bampembe. Rero Kisekedi n'abandi baciwewe n'abandi bari mu gisirikare bari hariya, iriya ntambara ntayo bashoboye. Icyo ni icyambere. M23 yabavanye Isarambwe ikabamanura za Cengero za Canzu, ikaba kugeza ubwo ibambuye igice kingana n'igihugu kiruta u Rwanda. Uyu munsi bakaba bakivuga ngo bazarwana se barwana hehe iyo umuntu amarazanye imyaka 2 igice cy'ingenzi kinjiza amafaranga akamarana amezi 5-6 ibirombe nka Rubaya na za Somikivu? Ubwo usibye kwicara hasi ukaganira, ikindi gishoboka ni iki? Kandi ibiganiro barabyanze. Nyiraguko bakitegura kose, imyiteguro yabo revo yabo y'imirwanire ihora munsi ya M23, kuko M23 ntiyigeze igaragaza imbunda nziza zikomeye, ntiyigeze igaragaza ibidasanzwe, ariko n'ubundi yaradatsinze ndetse inabambura ibyo ngibyo. Nibazana biriya bifaru nayizazana bya bindi yambuye Sadek, ubundi barasana igifaru ku gifaru. Ubwo se urambwira ngo bakanga iki kuri M23? M23 barusha mayeri, M23 barusha intamba uburyo bwo kurwana, ndetse uyu munsi bari kujya kunganya n'ibikoresho, kandi bamwe ari ingabo z'igihugu abandi twabita inyeshyamba. Uziye ko ubu ngubu batakiri inyeshyamba bitewe n'ibyo bamaze gukora. Nta nyeshyamba zitwika ibiyobyabwenge, ntizibaho. Bariya bari kubikora. Nta nyeshyamba ziha ibyishimo abaturage kugeza ubwo babyirata. Aba bari kubikora. Rero Bwana Sentama nibitegure, nababwira iki? Nibakubitwa bazambabarire, banyihera amafoto barira, nibonera inkuru ntangaza. Urakoze Bwana Mushakamba. Dukomeze tujye ku yindi ngingo. Harimo bombori muri FDLR Bwana Mushakamba? Yego, bombori zirahari kandi zikomeye cyane, aho bavuga ngo abasaza barimo bakomeje kubayobya babashinja ko kubera ubusaza bwabo nta gahunda yo gutera u Rwanda bagipanga muri ntekerezo zabo. Abandi bafite ibyaha bya jenoside n'ibindi byinshi, kugeza ubwo aho bavuga ngo bagenda bicisha abandi. Uriya muri FDLR buriya umuntu yokamwe n'ingengabitekerezo mbi, iyo ngengabitekerezo imuhoramo naho agiye agahora mu macakubiri. Bavuye mu Rwanda babagize FDLR bavuga ngo abatutsi bo biyita abahutu. Ikiza ubu ngubu u Rwanda turimo ibyo rwarabirenze, ariko bagezeyo muri amashyamba n'ubundi barashwana, amacakubiri arabakurikirana, hajyamo ngo bitwa Kiga na Nduga. Izo za Kiga na Nduga rero zituma bicana, bamwe bakica abandi. Uburozi bwavugije ubuhuha ngo ni ubwa General Omega, ariko Bwana Sentama amakuru uko abyemeza ahangaha aremeza yuko witwa General Gaston Victoire
agira amazina menshi cyane, bagira amazina menshi, barashaka kumweguza cyane ko ngo ashaje afite imyaka 80 barashaka kumweguza akavaho. Ubu abasaza bose bakajyanirana, ko abasaza ngo bagira muri 15 bakavamo, ubundi ubuyobozi bugasigarana aba basore. Ariko aba basore nabo niba bazarusyaho, wenda babibwemo ingengabitekerezo igihe kinini, ariko biragoye ko bazarusyaho. buri umusaza wari umusaza, ku buryo rwose Bwana Sentama ngira ngo ikiza nuko umwanzi arimo agenda asenyuka, ariko ubundi kandi ari nawe wisenya ubwe na bagenzi be. Ariko ubundi ngira ngo ibya FDLR n'agahomamunwa. abo bita abasaza ni nk'abahe Bwana Mushakamba, abo wibuka? Mu basaza nk'uko bigaragara, ndetse no mu nkuru iri hano imbere yanjye, mu basaza harimo Lieutenant General Byiringiro Victoire Rumuri w'imyaka 85, harimo witwa Lieutenant General Poete w'imyaka nibo bajya baheka mu ngobyi ya indi. Yego, nguwo Victoire niwe bahetse mu ngobyi bamukubitira Nyanzari. Uwitwa Lieutenant General Poete afite imyaka 88. urumva nguwo nawe nuwo kwanika bakanura. Yego. Ari Colonel Binego, akaba Mukarugomwa Tasienne, akaba Henganze Siriro ushinzwe iperereza muri FDLR, akaba n'uwitwa Kirengoma umusaza umwe w'umuvugizi wa FDLR, ni umusaza nawe w'imyaka 81. Urumva barashaje. Harimo n'abandi benshi bagiye batandukanye, barimo ba General Omega na ba General Kimenyi Nyembo. Abo bose ngo bageze mu zabukuru rwose, ntabwo ari abo kurwana, kandi n'ubundi ntibatekereza gutera u Rwanda, kuko baba babona ko n'ubundi imbaraga bafite zitazabageza i Kigali. Yego Bwana Mushakamba. Ibi rero ngo bakaba bashaka ko hayobora abakiri batoya, cyane ko banabashinja kuba ngo barya amafaranga aho kugira ngo bayakoreshe mu byo wa mugambi wabo. None se batayariye ngo bisazure bakora iki? Banateganyirize imiryango yabo. Arega buriya umuntu ugeze mu myaka 80, icyambere n'ubwenge usibye abakeya, ariko nk'aba ngaba baranamunzwe n'ingengabitekerezo, ubwenge buba bwarasubiye bwana, ntabwo baba bagitekereza neza rwose. Ubwenge nabwo buba bwarashaje, sinavuga ngo bwasubiye bwana, ahubwo buba bwarashaje. Rero ngo harimo abana b'abasore bafite amashagaga bumva bayobora, harimo uzwi ku mazina ya Theoneste ushinzwe imbuga zitandukanye, hakaba n'undi witwa Putin Dani. Abo bose ni babandi baba mu bihugu bitandukanye, nabo bamunzwe n'ingengabitekerezo. Ariko icyo twababwira, basabwa buri gihe gutaha bakaza bakafatanya n'abandi kubaka igihugu, ariko mu gihe babyanga nyine n'ubundi ayo macakubiri abarimo n'ubundi azakomeza. Kuko niba wanze Victoire Rumuri, ari we wari perezida uyoboye imyaka irenga 15, abana be n'abandi yashize ku ibere nabo bazakomerera nabi. Yego. Reka dukomeze. Hagataho wenda mbere yuko tuhava, amakuru aremeza ko ngo witwa General Omega twavugaga amaze kwivugana bamwe mu bakomeye bo muri FDLR rwose batari bakeya. Niwe wateze amagrenade Ruhinda, niwe wisha bitwa ba Colonel ngo Rutikanga Jean Damascene, abitwa ba Colonel Rutiganda George, Jean Damascene ni Rutiganda Jean Damascene cyangwa George Mazizi. Yego. Bagira amazina atandukanye, baba bafite menshi bagiye biyita. Ndabona harimo n'abandi bitwa uyu Colonel Mazizi yarakomeye, ndabona ari we uvugwa ahantu hose. Ariko hari n'abandi bitwa Omega niba ngo bikorana, hari n'abandi bitwa ba Majoro biza bishaka,
iwe ni inshuti magara ya Omega ngo nibo bafatanya mu kunigagura bariya. Hari ibitwa ba General de Brigade Caleb, uwo nawe ngo yishwe muri 2020, ni ubwo akuweho na Omega ku kagambane ka Omega. Hari undi ngo yitwa General de Brigade Secyugu, abo bose nawe yagiye yirengagiza inako yirenza. Hari n'undi witwa General Brigade Ruvuga y'Imikore Ruhinda, ndabona baramuhaye general buriya muri FDLR. ngo ni colonel ni wa wundi wari ukuriye. Yego, ni colonel Ruhinda. Abo bose nkubwiye bagera muri 3-4 bafite amapeta akomeye bivuganwe n'uyu mugabo General Omega. Ariko hari abantu bavuga ngo tubasabiye inema yo gukomeza kuryana, ubwo nabo nyine usibye uzamenya ubwenge agataha, ariko ubundi bazamaranira mwari amashyamba, cyane ko naziriya zahabu n'iriya mitungo nayo ubwayo yatuma bashwana. Ariko niba barashwanye basangira igihugu, abasangira ibyo basahura Kongo ku mahoro, M23 itaraza ngo ibameneshe, ubu noneho baramarana. Yego. Reka noneho dukomeze Bwana Mushakamba. Muri Kivu y'Amajyepfo ngo bariyeri ni uruvunganzoka ntizigira ingano. Ngira ngo byamaze gufata urundi rwego kuko abantu bumiwe. Tekereza kugira ngo mu ntara imwe habeho 4,000 bya bariyeri, kandi nyinshi zikaba ziri mu mujyi wa Bukavu. Niba mu mujyi wa Bukavu harimo bariyeri zitagira ingano, no mu bindi bice abaturage batakamba bati urava aho ugiye ukajya kugera aho urava iwawe ukazajya kugera aho ugiye bakumazeho amafaranga. Aho umushoferi watanze ubuhamya waganira n'itangazamakuru yavuze ko kugira ngo uve Uvira ugera ahitwa Misisi hose ni muri Kivu y'Amajyepfo, aho ngaho kugira ngo uve hamwe ugera ahandi utakaza miliyoni y'amanyekongo angana n'amadolari 357. Utekereza ayo mafaranga birasaba kugira ngo urugendo rukore umuntu wibitsaho amafaranga ahagije. Uyu ni umushoferi wabivugaga, utwara amazino nuzo zitwara ibiribwa ano mafuso. Rero urumva ko ni ibintu bibabaje cyane, ndetse no mu bindi bice bitandukanye nuko, ku buryo abaturage bavuga bati ibintu birenze urugero, ntabwo ibi bintu bishoboka. Hari n'undi nanone watanze ubuhamya ati kuri buri bariyeri twishyura amafaranga 3,000. Arongera ati akitotomba ati n'abana barishyura. Muri kano karere abaturage baricwa ingurane n'ingabo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Nuko ibaze kugeraho bishyuza n'umwana udashoboye gukorera amafaranga. Rero abaturage batakamba bati gusahurwa imitungo yacu n'abasirikare n'abapolisi mu gihe tudashobora kubona amafaranga yo kubaha ni ikibazo gikomeye cyane. Abakabarinze nyine nibo bagomba kubakamura, ariko iki ni ikimenyetso cy'ubuyobozi bubi bwa Sentama. Nibyo koko Bwana Mushakamba, nahoze ndeba video zirimo zicicikana aho bakubise umuntu ahita apfa uko yabuze amafaranga baha. Aho ni muri Baraka ni muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi. Aramukubita ava mu mwuka kuko yagiye aho yageraga hose yatangaga amafaranga aza kumushirana. Noneho ageze hari aho yageze nta na rimwe agifite, bayamusabye arayabura, yabuze baramukubita kugeza ashize mu mwuka. Bwana Mushakamba, ikibazo koko ntabwo byoroshye, umuturage wa hariya ntabwo yorohewe. Yego, twakomeza. Yego, twakomeza tukajya ku zindi nkuru zikurikiye. Tujye kuri iki kibazo cya Katumbi, ibyo yavuganye na Jeune Afrique. Ngira ngo Moise Katumbi yagaragaje ukuri kose, cyane ko ari umugabo utarya indimi. Moise Katumbi ni umugabo utarya indimi, niba biterwa wenda n'igihe amaze muri politike, cyane ko ari umwe mu bagabo bagaragaje
ko yatanga impinduka zikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe yari guverineri. Rero yatangaje ko umutwaro cyangwa umurundo w'amafaranga yongerewe mu buyobozi, wenda turibanda cyane kuba ari ku kibazo cya M23 icyo yakivuzeho, kuko ibibazo bye na Kisekedi byo ntibizashira, ndetse n'ibibazo bye n'abandi Kabila we ngo byararangiye, kuko icyo bapfaga ni itegeko nshinga yashakaga guhindura ariko birangira yemeye kuva ku butegetsi. Kisekedi nawe yavuze ko nashaka guhindura itegeko nshinga batazahuza, yavuze ko ubuyoborere n'ibindi bifite ikibazo kubera ko abanyapolitike barafungwa, nubwo nawe atavuze ku bindi byinshi bibabaje abaturage, ariko akibanda ku bijyanye n'abanyapolitike bafungwa n'abagenda bicwa. Ariko bwana Sentama nk'uko nari mbivuze, tugarutse ku kibazo cya M23, yagize ati Kisekedi yakubye ingengo y'imari y'igisirikare inshuro zirenga enye. Asobanura ko agamije gutsinda iyi ntambara yahanganyemo na M23. Aya mafaranga yaguzwemo ibikoresho bya gisirikare birimo indege z'intambara yifashishwa mu kwinjiza mu gisirikare urubyiruko rubarirwa mu bihumbi no mu bufatanye n'indi mitwe ya gisirikare. Katumbi rero yakomeje agaragaza ko ibingibi atari byo byagira icyo bitanga, kuko avuga ahatanga urugero kuri Kabila ko yagerageje nibura guturisha ikibazo cya M23 na Kongo muri 2013 akoresheje ingengo y'imari ya miliyoni 500 z'amadolari ku mwaka, mu gihe abangabo ingengo y'imari bayigejeje kuri miliyari 2. Yagize ati ndibuka ku bwa Joseph Kabila ingengo y'imari yageraga kuri miliyoni 500 z'amadolari. Igisirikare cyashoboye guturisha ikibazo cya M23, uyu munsi zarenze miliyari 2 z'amadolari, ariko ntabwo dushobora kwisubiza ubutaka bw'igihugu. Harimo ikibazo, hari abantu banyereza benyegeza iyi ntambara kubera ko ibazanira inyungu, yewe n'abasirikare bacu bahembwa make. Ngira ngo wenda icyo twareba nawe aramutse aje akazana amanyanga yo kubeshya M23 amasezerano atazasohora, ntibyashoboka kuko ubu ngubu M23 ntabwo ikiri yo gushukishwa amasezerano, ahubwo niyo kugusaba gukora ibintu wabikora mukajyanirana. Ntabwo ari M23 gushyiraho kondisiyo ngo subira inyuma, ahubwo ni M23 yo kubwira uti kabyarawe duhagaritse kubarasaho, ngwino twicare tuganire. Ibyo nibyo M23 ikeneye, kuko butakira bufite kandi nuyishotora iragukubita. Nta munyamahanga ikeneye ko aza kuyigisha cyangwa ngo ayigirire impuhwe, ntibishoboka. Bafite ubutaka buhagije, bafite aho bakura amafaranga yabafasha kwiyubaka mu gisirikare cyabo, ku buryo ntawe bashobora gutegera amaboko. Rero bwana Sentama, icyo nareba cy'ingenzi ni ibyo yavuze ati hari abenyegeza iyi ntambara kubera ibazanira inyungu. Nibyo koko, niba twahoze tuvuga ku bacancuro buzuye hariya hafi na Sake, n'ibimodoka n'imbunda za gisirikare zigezweho, ni ikigaragaza ko abo ngabo barunguka, kandi ibihugu bivamo bacancuro bigomba kwenyegeza iyi ntambara bikabwira Kisekedi ngo wikicarana na M23. Njye uko niko mbibona bwana Sentama, nkurikije ibyo Moise Katumbi yatangaje. Ni koko nibyo, igihugu kirahombera bwana Mushakamba, ndetse no mu byo yavuze ngira ngo yibagiwe ikibazo cy'abacancuro bahembwa akayabo, kuko amafaranga bahembwa ni menshi bwana Mushakamba. Urana wari kuvuga make ngo bitamukoraho. Aravuga ziga birumvikana, ziko Kisekedi ikibuga cy'indege yakoresheje ntabwo arabikira. Ntabwo arabikira rwose. Nibyo koko. Reka rero tugane ku musozo bwana Mushakamba w'aya makuru yacu. Twibutsa abari badukurikiye ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Twarebeye hamwe imirwano irimo ibera muri Masisi ahitwa Gahira, yatangiye ejo ikaba yakomeje n'uyu munsi, aho FDLR na Mayimayi bakubiswe inshuro. Noneho turebera hamwe umwuka w'intambara ututumba mu bice bimwe bya Kivu y'Amajyaruguru.
tuganira kuri bombori iri muri FDLR aho bashaka kwikiza abayobozi bashaje bakimika abakiri bato. Inyama za bariyeri zimaze kuba umurengera muri Kivu y'Amajyepfo, aho umuturage kwicaho bamusaba amafaranga, buri yose aciyeho bakamusaba amafaranga, akarinda agera yajya nta mafaranga asigaranye. Tunaganira no ku kibazo cya M23 mu mboni z'umunyapolitike Moise Katumbi. Rero tubashimira abadukurikiye, tubibutse gukanda subscribe haba ku radio televiziyo Nuru ya Mashariki ndetse no ku Muco Wacu TV. Kandi tunabasabe ko bajya baduha ibitekerezo byabo muri comments. Tunashimire Bwana Mushakamba, ngira ngo yenda tuzafate n'umwanya tujye tugira abo dusoma bakunda kuduha ibitekerezo, ko hari abantu b'ingenzi bakunda kuduha ibitekerezo byabo. Yego, twabareka dutya tujye tufata n'umwanya tubasuhuze tubavuge kugira ngo nabo bibatera akanyabugabo barusheho kubikora. Bwana Mushakamba, yego, urakoze. Rero nari Sentama, umugoroba mwiza. Mikroni yawe Bwana Mushakamba. Urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye. Ugira umugoroba mwiza. Nshimiye abandi bose babanye na radio televiziyo Nuru ya Mashariki n'Umuco Wacu TV. Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha. Murakoze cyane kandi murakagira Imana.